kufura kuri ka kazeru kari imbere y'urubuga rw'amahina ni muri metero 22 uvuye ku izamu, imeze nka penaliti neza cyane kabisa. Kufura nzo cyane hariya metero 20 n'eshanu gutya mu 24. Kufura ya Rayon Sport irebana n'izamu neza cyane, ntabwo iri mu ruhande. Attention, kufura ya Murera, kufura ya Murera. Umukiza Obed aba yazamuye ikabutura yashyize ahantu bita muri nangamadeni, aho yayifungisha arayizamura koko, noneho yarangiza agapira gahita gamanuka, gahita gamera nk'ikanzu agira ngo ni umwana. Hagazweho n'abagambanyi bane ba Rayon Sport bose. Emery arayikorogo, poto kirajyamo, cyagezemo. Terekamo ndani Murera y'abareyo. Hagurutse umufana, umva amashyi y'abare ati hubu. Ishoti ryiza cyane, kufura nziza cyane, kufura mpuzamigabane. Arayizamura bita Emery Bayisenga, arasharije arakokinga, arekura urutambi rw'ishoti muri kufura nziza cyane, ica ku rukuta iragenda ikubita poto neza cyane, arayinyeganyeza stade, ifatwa na Nyamugigima. Umupira uraza usanga Dideta cyane yari yagarariye amadefanseri bane ba AS Kigali, akora icyo bita tapin. Umupira akozaho abakinnyi ba AS Kigali bihangane, ntabwo ariko orujiriye, ntabwo ariyo, ntizigere nabayo ko biramantaga biki badura imipira hasi. Oya, akubise umupira poto, umupira uragenda, stade iranyeganyega irashekinga, umupira uragaruka usanga Dideta yicagaze hagati y'abadefanseri batatu cyane tacamizamu, umupira itakoraho. Niyo kintu kitamugoye pe, nicyo kintu kitagoranye. Kurata kiriya gitego byari kugorana kurenza kugitsinda. Dideta ici afungura konti y'ibitego mu ikipe ya Rayon Sport, avuga ati hari icyo mwanguriye kabisa. Rayon kimwe, guhagarara neza, it's part of the game cyane. Abantu ejo babuze bibaza ngo ariko ngo kubera iki imipira buri gihe ngigeze muri defense ya AP.